Burma rama mi puite chu sipai tan lui tirna dan mang don ta tluanga chak chuak Military Council Chairman Senior General Min Ong Hlaya chuan February ni thum khan State Administrative Council meeting a Myanmar ram mi puite chu National Military Service Law in a phut angin sipayan tang vek turani ti na soi he dan sakei hi compulsory military service law tiar hiat ani bok Military Council chuan conscription law tiar hiat sipai tan lui tirna dan chu November nili sang hi som khan aram chunga mi pale meichia kumbit hi atuk chin te tan man thei turin he dan hi alo siam diam to ani he dan in a tran chan chu Article zathum somriat paruk of chapter 8 of the constitution sang ni pariat ania achunga ain ziang chuan ram mi puite chu mo phurna duties of the citizens an nei thewa danina putlat angin ram veng him turin mi pale meichia kumtling to phot chu sipayan tang ngei turani ati chung hun laya State Peace and Development Council Military Council sarkar chuan sipai tan lui tir theina or dara lo chuatowa chuta kumbit hi a soidan chu mipa kum so pariat atangin somthum panga thlengin sipai atang ngei tur ania thiam na bik nei expert chin chu kum somli panga chin thleng a huwa mang ati meichia po sipai tang turin kum som pariat atangin somni pasari inkar hi phut an nia thiam na bik nei tan kum somthum panga thleng a huam bok don ani an sipai tan hun chung chu kum ni atangin kum thum chung anianga rambuai nia apuan state of emergency chung ani chuan kum nga thlengin po sei thei aniang ati sipai tang thei tura lis fel tak buat sei turin venglal VCP emo wat administrator temo phurna anianga an hing zialu te chu higher authority te hna an thelut turani ati kumtling to sipai tang tura medical examination ma chhon tura local du lo le thupek zom lo te chunga poisa choi tira kumthum thlenga lung in tan thei ani ati khatizong kha anile ta khongaya minlo like saka minlo subscribe saka minlo share sakzel turin in khoina karondil tak meu chone voin hun hlem lelom taka mang theu turin du sakna ka hlan a cheu